Kahinyo Trap Youth Council HYC Riboy District hapok gajinyalam usamla Tony Shila General Secretary ke HYC Riboy lambat ke dikot mentakasni ke arpulai trik menaitung kelalaj bani kendo yu Deputy Commissioner ke Riboy Abilash Baranwal bani keren halor kimat ke bekongsan jong tem Riboy kamtam hakabai day ber ke border issue bat bani kon persya ke jingken re jong drok aka imlang salang habakran sekilat petai kubor hadin ke jingke kendo ber udisi nagaliang usamla Tony Shila General Secretary ke HYC Riboy ulapan pawe ke jingkeman hadin ber udisi ulak kloy ban simkhian nak banta bani kun persya yu drok bat ula ongru bana kaliang udisi ula pentep bah kini ke kendiat sni giman sawan na kaliang udisi unsa lum ya ke jingelang bani keren sani kumno ban telakam ya ke jingken rejung drok ka imlang salang to akan ka puak na kaliang jongi kum ka HYC na po Riboy District ngilayo ban wan ya flu ya udisi makun si tumai to kana ka Riboy jongi Riboy District ya sa Abilash haka jingga wan ni dalam bodos kenat haka bangilayo persno si pun tapi kimat kiba yadai apo kay imlang salang samtam apo kadang Riboy te kiba ngi kham ya keren ru kham slam bat isar disi tolong ia keren nakamata kikam kaput apo ka dang Riboy namar nakapor syakapor ki breu jumi ki jusha pendik haki kulit jongka asam habar ki benta lesi habar ki benta kaput jongka dong Riboy te ilayo kan keren ba pada kan yang jogi disiru ila ong ba nakabata kan isu ka bala kam kabala rem bat kan isu ka bala long hakmat nakal yang kapur district kinsim te kinsim kia nakapor singapore hakabide kan benta bat ilayo bat sing baka seng HYC adu ka central body hadu ki sna terkam paper ki bana ko ka bri unyu trap ni yakun tuma naga benta kajing kendrai jong udrox lane kajing kendrai jong kajing don lane kajing don ki nong di nong supply lane ki ba kan kam lane di drugs tinggal ya keren kam slam bah batkan ka kamat ka benta ru bat nakal ya ka jong iru ila sokya spun hang bide ka jing ki stat ki ka jing pedan kam yo drugs ko ka jela Meghalaya te nakalian jong udisi ula ai kata kacing nakalian tu ula ong ba hapok kini sini kisah don ka meeting banyak keren lade dan kata ka meeting banyak perkat hakado korkom ba telekam ya kacing kedrai jong nek drop te kita kimat ki bagi kami ya keren masibun kiwi kimat te hendak kiwi leti leba ka jingdon jong nek udisi ba menta lese sibun ki isu apa kada Riboy ya ngidio banyak keren nang nek semat ban ngisam bahkan long ka jingirap ni pa jong katong kathan Riboy